Omusigazi oisire nawe akaita no Eustace Kasimire ow'emyaka 26 kandi ow'omwisiki ky'omugisha Happy ow'emyaka 17 abatura bakenga n'omugombora yankakwa kandi abahati babiri batorokire omu kyaro kya Kyarwanga omu tawuni kanso ya Bugogo. Kubaza kwikanu kwashanga omusigazi aisire omukazi weye n'omushigazi yayetekamu akana ironi nawe yafa twine emirambwe ebiri hano ahindagambira konka turamanya hicyaretwa twayiguza babara kutwigurira babara kunyigurira natambara nagaruka nashobora niguza yanga kwigura nateye isimu nayambuka naza kureba Saruni nashanga wa Saruni tagizira iki tariyo ataho nagaruka natambara nije natereraho ishowa umusigazi yangira ishi yangira ati hacinjire nteye nawe yaterera ba mwana we yagira iki yija ari na mukazi we bati watera urwigi bashanga Fabian Umutembeyi mukuru w'entebe yo kubanza habwa Kyarwanga nagira ngo esandibire nyuma polisi ya Isunga Police Post ekakwata omusigazi ogo habo kutoroboza empangareji konka hanyuma y'ibiro bice bamurekura yagumiza mu yakora amakano mu kicogo y'imyaka 17 akamufura ko kuseri omusigazi bamukwata bamutumuko mu ibinaka murakuru Isunga polisi Isunga ni bamukwasi bamutamo bamutiremo aho bamurekura bagirikaga n'umukazi we Dani byamukama ishe w'omwana nagira ngo akagizaho kuratura umushango nkonke bya polisi bukamukizamani polisi kuyamaze kumutwara bantumaho nabugabwa nayo nishe w'omwojo yagira yakorana na polisi koko rabimanye bambuza konka ngo hatiya ubwo mwana wawe ari nyakenga nabagira nti nyo mwana kamubona ari na nyina myaka yete ndagimanya kanyina kutagaragera yari kunjira araburwa ebironka bitanu akamara imyaka 18 hata aho polisi yagira ngo bene tukaturinde tugireke tugereze twabona ndisho complain tugende tugumizemo mu mushanga itakwabo era nyobo najyamba ikiro nasanga omukazi abyamira hakita omusajja haiguru ayitende mu mugwana asusuba hamukazi henyine hamwiti Jaffer Tumusime kansara wa Bugogo Town Council nagira ngo kabembeze birarikirira abo kushanga ngo Bugogo Town Council ni ibembiro mu bwisi omu district ya Kyegegwa ekyasinjira kutushasha munonga abacyasinjira bingi kwitana n'abantu bari kuba baramanya n'abarya ba family inyuma tukafuna family mwe kekwata yaito mushije yayitishe na nyineka hata murundo ogu omukazi omushaya yakwasa yaito mukazi we yambara nawe yakora ki nawe yayita number 1 polisi mishango go yayikaga polisi okashanguriya yino mushango aberashwira kana kato urota ikire kumurekura so aba polisi nibo bakoze inshobe yo kubanza abatura nabembeze nibagira ngo butabanko bwo mu makamu n'ibitokoza bwongo byongiro bwisi obwisi kanyere kandi kikoreta obwisi omubando n'ibitokoza bwongo cyasinjira munongo butemo abantu baratunga butikiriza na makagabo konka babihunamira banga ku reporting wado wa chairman wado wa kansara wado wa police babihunamira bwanyuma kitu cyamara kuzimba munoga kizimba cyo busasi hamwe n'itima hati bamara bakora ki bitana eshonga zabo tutarazimanya ogu yabo mushija wa kabiri mu Kyegegwa mu kwezi oku okwito mukazuwe na wakeita polisi tuire mitumbi yombe mu Kabafu aherwari rya Kyegegwa hospital okucheberwa kandi ejumirire bukoro y'ubwisi gasha kwa Philip Marangera